damezminere rexistine xoy bune. Hawara gelê xwe bavê alfabeya Kurdî. Em ê di vê bername xwe de li İstenbolê û welat du şopa Mîr Celadet Bedirxan bek bikevin. Gulana sala 1830 da li İstanbulê modayê di koşka Bedirxaniyan da hêwirze heye. Hevjîna Emîn Alî Bedirxan bek Semiha xanım yê bu elete lê zar nayê. Gazî doktor dikin, doktor tê zarê ji hemla dê derdixe, dê xelas dike. Lê zar miriye. Berdest yek zara mirî ji pêş çavê dê winda dike, dibe datîne koşekî hewşê tên û dê da dikevin. Lê bîstekîsinde zarinî zarê dikeve, zar nemiriye. Celadet Bedirxan dijî. Bedirxaniyan bêtir li herema Kadıköy'e dimîne. Bostancı, Fenerbahçe, Cevizli, Göztepe. Koşka Emîn Alî Bedirxan bek jî Qızıl Toprağı'ye. Celadet pênc salî wek xewnekê tê bîrawiya. Malbat hemû bi hev re pîrozayî dikin. 22 avrêla 1880 da Migdat Bedirxan bek li Qahirê Rojnama Kurdistan weşandiye. Dünya bexşandiye malbatê. Çend heb jî ji wan re şandine hemû malbat bi hev re pir bextewarin. Celadet Bedirxan jî yê pêşe rojê da heman bextewariyê bibaxşîne malbatê. Celadet Bedirxan perwerde xuya ewilîn li malê berdestê dadikan dikire. Pîra stî bi çîrok û meselokên Kurdî teşe dide rihêwiya. Ji dadikên biyanî jî dersên Rûmî û Fransî dide. Daykiyan Çerkes bû. Bes bawkiyan zor dêwîst ke Kurêwî bi zimanê xwe qise bikin. Leber eme Hecî Qadirî Koyî ew wexte li Stenbûl bû. Dihate lelayê ewan bi Kurdî qise dikir. Êtir nazanim soranî bû ya kurmancî bû. Ê muhim ewan zimanê xwe li bîriyan neçû. زۆر بەحسی باوکی خۆ دەکات ئەوە لێرە مەسەلا دەبینی ڕسمەکەیە ئەمین عالی بەک لەگەل سورەیا و جەلادەت و کامڕان. Çaxê dibistanê da ew birê xwe Kamuran bi taxa Fenerbahçeyê diçin dibistana Halileyî Mehmûdiye. Dibistaneke taybet e dersan jî Fransî dibînin. Heftê du roja jî diçin Perayê li wir jî ji ber destê mamostekî İtalî dersên kemanê dikirin. Ji pey vê dibistanê her çiqas diyawiya ji dil jî dike, bavê wî Emîn Alî bek ya xwe dike Celadet dişîne dibistana Harbiyeyê ya leşkeriyê.
د 23 آذر 1906 da şaredar İstanbul'u Rıdvan Paşa jenezi istasyona treneye Göztepe'yi tekuştun. Li demi Ali Şamil Paşa fermandarı Üsküdar û Selimiye'ye Abdülrezzak Bedirxan Bekji di sarayê da Ezaye. Rıdvan Paşa rika xwe dike wan navbera wan ne baş biye. Ew kesên ku Rıdvan Paşa dikujin nasên Bedirxaniyan e. Bedirxanî tên tewambar kirin. Ali Şamil Paşa û Abdülrezzak Bedirxan Bek tên girtin, yendin, bi malbatî tên sirgûn kirin. Ne bi tenê malbatên Bedirxaniyan. Bê pirole kesên ku silav dabin wan jî sirgûn dikin. Xwe wisa winda dikin ku hêjmar digihîje 3000 kesî her yek cihekî. Emîn Ali Bek jî bi malbatî sirgûnî Ispartayê dikin. Celadet Bedirxan wê gavê 13 saliye. Di sala 1908 da hemû muhalîfên Abdülhamid dibin yek û meşruiyeta duyemîn tê îlan kirin. Ev dibe wesîle sirgûnî vedigerin ser hîmên xwe, Bedirxanî jî disa vedigerin İstanbulê. Evet tiştekî gelekî nexweş e ke Mir Bedirxan derkira li Cizîra Botan hemû malbata wî têk çû. Yani ek birin İstanbulê, ek birin nazanim Kiderî. Yani jiyaniyan bi tewavî têk çû. Ew penaberî bi rastî karisatek zor mezin bû bo Bedirxaniyan. Yani jiyaniyan zor tevrehev bû. Yani rojek lêre, rojek lewê neyan dizanî çî bikin yani. Astengê aborî zor naxweş bû. Bes ewanîş elhamdülillah tehemmülê em ji teyan kir û gotin ême Kurdîn û her Kurd dibîn. Yani ne bilên wallah ax min bûme be Fransî yan bûme be nazanim çî min Kurdim û Kurd demînim. û hemû jiyanê xwe yan derxaniyan kird bo kurdewarî. Hinek ji bo cananê dixwazin, hinek ji bo cananê ji can derbas dibin. Celadet di sala 1912 da êdî xortekî bi bejn û bal û bede û xwînşîrîn e. Çavê hemû keçikên cîrana û yên nas wî ne, lê çavê wî ji bilî keçika cînara Muradê apê wî kesî nabîne. Keçik jî wek wî bi bejn û bal û bede û çav hingivîne. Ev pera palas şahidî û malovaniya eşqa wan dike. Di sala 1914 da tam tuvderekê dergîstayê dikin şerê cîhanê yekemîn dest pê dike. Rayedarên Osmanliyên alîgirê Almanyayê Ser Sultan Mehmet Reşat pêkutiyan çê dikin û Osmanliyê tevlî şer dikin. Celadet Bedirxan wê gavê eniya şer e Bakûyê. Ji fermandaran bi gohê xwe dibîse dibêjin me zo qedandin dor ya loyane. Ji nava wî agirî sav difilite û vedigere İstanbulê. Ji pey şerê cîhanê yekemîn Celadet Bedirxan Bek vedigere İstanbulê. Li vir Caloğlu'yê di rojnameya serbestî da dest bi kar dike.
روزنامه سربستی مولانا زاده رفعت بک دردخه اف روزنامه جرد به وقت دبستان بخوشی دبیشه گر که تجربه این روزنامه سربستی تونه بیا هوار و روناهی در نکتانا جپی شهر جهانی یکمین نقشه جهانی جنواتی دیار کرن کردجی دناف لفو تفگری دنه ده سال 1918 دا لور استانبولی دبن سروریا سید عبدالقادر دا جمعیت تعالیه کرد تیاوا کرن باوی جلادت بک امین علی بدرخان بک جی جیگری ویه انگلیز ده هاوینا سال 1919 دا جبو پولیتیکا خوی درباره کردان دا شیمبر بکن مجر نویل بیوردار دکن جبو راپور که آماده بکه ویا دشینن باجاره کردان و آلیکاریه جی جمعیت تعالیه کردستان دخوازن جمعیت چی؟ جلادت بدرخان بک و کاموران بدرخان بک تevli مجر نویل دشینه دماتینی حلبه اکرم جمیل پاشا زده جی تevliwandı be. Şande ji binxetê vatê Rehayê, Mêrdînê, Semsûr û Meletiyê lêkolîna dike hevdîtina çê dike mezinên Kurdan ra. Haca Mustafa Kemal şandeyê çê dibe pir aciz dibe. Wisa aciz dibe ku ji salan şûnda dema ku axaftina xwe yê nûtûkê da yê behsa vê şandeyê bike. خبری ده لشکریا هرمی لشکریا علزی دو شانده اید که به شانده ولات ودقته شون ودچه استانبولی مصطفی کمال وی گروان تجاری جبیرنا که الان دیگه زمانی خود هر دری خبر ده افجی دیاره که روژه نباش بندوانن جسر ویه که جلادت و کاموران 27 ایلونا 1000 نهست 20 دان دا به کشتیه که جی استانبولی و مالباتی بدقتن برای خودن اروپایی دچن مونیه دو بریوان 2 ساله ورن تفیق و صافتر او لور زانینگه دخوینن کاموران لور حقوق خاندیه یه لور دکترای بکه جلادت چی آلمانیای بشا حقوق دخونه سر ویژه او زمان آلمانی دخبته گلک بیر استانبول کردیم چونکو ازانی چی ماموی علی شامل پاشا من چوب وكو قصرك لاسطنبول همو لسر بوسفور طبعا ترك برديان وإستا كرديان با اوتيل جيغايك او اندخوش لبي دادنشي او بوسفورة لبران بريتو يا دي مخابني ترك برديانا وحتى يعني مثلا كشتك دبي لازمها بربدي ونيا هيج بردیان و دریان کرد و چوبو طرابلس غرب و نازهمچی و لوی امری خواه کرد یعنی دیروکک زور درجه ازانی چی استا از هدی بیرانین خودم بیسیدم زور تشتل بیرامنا دخازم خلجی فزانن یعنی جیان اوان چاوا بو
جپی شر جهان یکمین روشا آلمانیای نباشه هیلا آبوریه دا قیرانه که مزن هیه دمه شون دا پری میر جلدت و برایان خلاسته به میر جبو هن روزنامه آلمانیای گوتارن درباره چانده دا دنویسینه لی تیره ناکه پری جغاری نابینن و بروژان کارتولا دخون مها چله دا صوبه و ناخن میر جبوه کار انشاءات و چاندنیه دا دخبته لی او کار جی زیده تونن دورا کلکسیون خوی پولا درفوشه بیرا جلوبرگن سرخو هیتلر ده 8 مجدار 1923 da darbe ki çetke. Her çıkas ser nekeveji diyare devxun biye yedisa beceribine u gellek xuyn berjandın. Celadet Bedirxan Bek bi stüdyo Golana 1925 da ji Almanyayı terk dike diçe Mısır'ı Kahire'yi leba Süreya'yı birexu. Dew bavên wan jî li werin bav li wer dimire. Di şînawî da ji salan şûnva dostê xwe yî qedîm Memdûh Selîm Bek dibîne. Memdûh Selîm Bek jî welat û İstanbul terk kiriye hatiye Sûriye li Antakya'yê dijî. Welat serhildana sala 1925 ya Şeyx Said hatiye jiyandin gelek kes hatine kuştin û binxet bûne. Sûriye, Iraqê û Lübnanê gelek Kurd dijîn. Memdûh Selîm Bek bi Celadet Bedirxan Bek re behsa pêdiviya rêxistineke nû dike. Ev hişê Celadet Bedirxan Bek de jî rû dinê. Her dik bi hev ra Lübnanê û Sûriye Kurdan û dostên wan re hevdîtina çêdikin. Pêncê cotmeha sala 1927 da jî bajarê bi hemdûna Lübnanê rêxistina xwe bûne ava dikin dibin serweriya Celadet Bedirxan Bek da. Salekê berî wê ya birayê heskî têlî li çiyayê agiriyê serhildan da dest pê kirin ew jî qedera xwe bi wê serhildanê va girê din İhsan Nûrî Paşa pêwîrdar dikin dişînin çiyayê agiriyê. Ji bo serhildan û xwe bûn di nav civaka çar parçe welat da bibe pire vê carê jî Mîr Celadet Bedirxan bi çend kesan diçe Başûr û Rojhilat. Dixwaze civakên wan dera jî rake ser piya. Lê rewşa civakê Mîr pir dêşîne. Ji ber ku ji hev xwîn rijandine û neyartî ketiye nava civakê. Pir nakşîne haja dewletan vê serdaniya Mîr çêdibe taybetî jî ya İranê dû şandeyê dikevin Mîr wan şûnva ve digerin Sûriye. Di sala 1930 da leşker dora çiyayê agiriyê digirin. Serhildan dikeve xeterê. Rêveber û endamên xwe bûnê ji bo vê dengavê bişkênin pênc yekînan ava dikin. Ji bin xetê ve êrişî serxetê dikin. Ji berpirsyarê wan yekînan yek jî Mîr Celadet Bedirxan Bek e. Sînor jî derbas dibin. Lê dema tenê serxetê ew eşîrê ji bo alîkariyê pirstane serpirsa xwe nasekinin. Yekîne bi şûnva ve digerin. Fransız rêveber û endamên xwe bûnê sirgûnî Şamê dike. Wê şûndatir
دستی وانا تشتنایی و پرناکشینه سرهلدان دشکی. جپی سرهلدانا آگریه جلدت بدرخان بک شو داتینه قلمه هلدگره ل شامه دا مالک دگره به تجربه این سالان تفداره که کوواره که دیگه جبر که دنیا لهمبر ایشا کردان گر لال و گوره نوی هاوار داتینه ده 15 گلانا 1932 دانده هاوار دست به وشانید که جلدت بدرخان بک نه به تنی برپرسیاره همان دمیدا نویسکاره لی نویسکاره که ریزه دانینه به چند ناوان دنویسه ده همان دمیدا کتکاری ویشی و دمی تیپین کردی ین لاتینی شامی تونن ده چه بیروتی تیپان چید کتینه روزنامه مطبعی دا درکوه بر ساعتان اوجی دخبته تیپان ریز دکه هاوار دبه دبستان جلدت بدرخان بک جی ده کردی لاتینی دا دبه اکول بریگو از هرم سوری یعنی بریگو از جبر هرم هوار در دکت از دسیهو نهات چوبم او دسیهو ددوات درکت میرگو هوار بلابک بیجا هوار کمجی تانین ملوی داری دان خلکی جبوگو بخوینن هما بعلمن میرجی دگو احمو وظیفه گلکی مقدس که دگو داهول و زرنا احمو گلکی خوشه جبو ناوروکا هاواری بهتر دولمند بکه جلدت بدرخان بک دکوه دو دنگ بیشکی دوست جیرا بحثا احمد فرمانی کی دکن لی احمد فرمانی کی سرخطیه جلدت بدرخان بک ایواره که دو حوالین خود ده جمع خو و سینور در باست بن دینه گنده احمد فرمانی کی مجاری جیراوت که احمد فرمانی کی مروه که بخته قط یکی ناکد دا جمالا خو تنه بلورا خو هلده ده تاوی جلدت بدرخان بک درد که حیا روژا مرنه یه به هف رابن او جیروک مسئله و ستران خواه دولمندیه که ده ناوروکا هاواری وسا به جلدت بدرخان بک را گریداییه جدو جلدت بدرخان بک یه به تنه 40 روژا بجی احمد فرمانه کی هوا و کردکی ما اوش بنابر بود شام تاخا کردا دجیه دهات مالامه از جمشید ام ترونشتن چیروک بو مدگوت و سترام دقیقی قلق خوش بو تاکو ایمه چنگوله ناو عرب قوربون مطابخانه ایمه فرنسی بو مثلا زمانی فرنسی بو که تاکو ایمه دیروک خوش بیر نکن زمانی خوش بیر نکن هبو نبو بلش خوده مصدر نبو شنگامن بنگامن امشتانه ازو برای من جمشید ما تخاشت ام بچنج دربه بليزن قال زاروكا لا لازم امرونن قهي خبدن احمد فرماني كيكي وابا قالك باش بو زماني خو جبير نكر وزماني ما ناس ناما ميا حميمة كردي خبر ددا وباشي كتابك هبو اینکه بابه من ورگرابو با کردی ناوی جونی و جمعه متخاند الفابه همجی هدی متخاند ما بو ازو برای من جمشید چما هر حفتی لازمه مشعرك جگرخين اجبر کربا
ده 8 چلی سال 1933 دا لسر خواسته که دوست اولان جلالت بدرخان بک جه مصطفی کمال را نامه که دشینه. او دوروتی و پولیتیکای نوان درباره کردان دا رخنه که. جبو دهمین سالوگرا دامزراندنا کوماری عفو یکتی اعلان کرن کرد لدروای ویتین هیشتن. کرد تنتین حساباندن و قدخیا سر کردی لب گراند به آخافتن ده جزا کرن. دوتمام بهار جوانیه زبستان قالی وره دوتمام وره ازی ده زبستان عمر خدا بهاران پیشکشی تبکم اره و داخازا جلالت بدرخان بک روشن خانم به برسونایله هر دو ده سالا 1935 دا جیانا خو دگیهیجینن هف جوركي هبو قد غابو كسب بچتدا حتى او المال كاردكا او جي تشنبو بچاويري كاغزك ونضاب با قلمك تشتن هولي يعني تي قالك باش تي بيرامن وقت مش دبستان هاتن جبر دري مصلاف تكر وشاواني ماشي فلان وامشون اوضاخو امشون كاريخو يعني فيعني او تشتوي كاغزينوي بوي قالك تشتكي قرنج بو يعني حز نذكر كاس دستي خو بكت ناكو تشتكي ونضام با تشتكي بدرة عم تشتكي هولي ووكو باش تبي رامن يعني وقتكي وي هبو بو نفيساندني بو رونشتنا ناف اوفساخو هجده طبق 1935 دا زیر بوکه زیرن روشن خانم درفوشن و هجمارا هاواریه 26مین دردخن و پیرا هاوار حیات دمک دریج یه نی وشاندن جبر که ادی درفت وشان اتونه روشن خانم ماموسته بار مالی سرملیویه ده 15 نیسان 1941 دا هاوار جاردن دست به وشانید که به هجمار خویه 27 مین جلالت بدرخان بک به وی واجی نامینه دماشر جهان دویمینه جبو روشا سیاسی بنرخینه روناهی جی دردخه برای ویا کامران بدرخان بک جی لبنانه روزنامه روژا نو دردخه همان دمه لبنانه رادیو که کردی تیوکنن دبن سروریا واندا دوی داشی دسا روژف دنه نرخاندن مدی جار که 40 فاسیکول درگی هواری هاتن مبرن مالا احمد سیدا و مبرن مالا مجید دریعی و لوی دریجی هوار سربس بو نه قاچاق بو و مدس هواری کن مبر گنداشی مجمل حسن رمگو امی هواری ببن ترکیه باکر مگو ببن ترکیه منگو باکر مل حسن گو چید به مل حسن ناوی سیزل آماش مرگوت والله جارا اول از هاتم ترکیه مل ناو اومریال بیدری بلا کرن دوانم 23 هوار بمربون 23 هوار مدان ملانا و مدا شيخي ذي قندي يك شيخي ذي قندي جيرد طيفور ومددل جبقراوي قويلر كوي نهاية مددل جبقراوي دان وآدمي روجي جاري از چون باطماني از بوم ميوان شكريه امين پريخاني از بوم ميوان يكي ناوي ويدا بومو از بوم ميوان ويو ولا شكري بان چند ملاكر و هوار بلاكر داوا و هن بهن ريام فره بو مبر ديار بكري جانب يلدرم هبو او قات بو
مداوي ومستليلة دو زلام ناسكرن وأوان زلاما ديجا هوار دشان اسطنبولي دشان اسطنبولي جا عبد الرحيم رحمير لی به داویبونا شر را خزاب دسا سر کردان داد باره انگلیس باشور ایریشی کردان دکن روشلات محبات هل دوشینن فرانسیس سوریه جا عربان را دهیلن هوار روناهی و روژانو ادی ناین وشاندن دنگ رادیویجی دبراندن جلادت جدوان ادی خود ده سر خباتا فرهنگکی سالین خوین داوی به ویرا مجولده به فرهنگا بابي مني كردي مقابل صالح حفتي ديامن وقت بيان آزاري شاندبو كررو زانياري البغداد لي باش كوهي خونا داني يا مهم ما ازو صلاح معاني مال 6 بيت كيمبون فما بشتي 40 صال مكاري بوب عريكاريا بري سروك مام جلال ما تشابكر خيالي بي ثقافة بو خاندن بو دبر اما وكو دزاني صالت سيودو يكمين روجنامة كردي بتيبي عربي ولاتيني درهنا ككرد لازمة بخينن لازمة ببن بمروف نبلين ام كردي نو اوا خويا بكنا ف اوابو ككرد لازمة خندوان بن لازمة تيجهشتي بن بزانن ولاتي وان چيا ديروكا وان چيا چون هاتيا پرچكرن او چتكي زور گرنگ بو بوي ليه مخابني زيچو فبر أستنجد أبوري شو لقى حسين بش طنبو بتشينن قندك نزيكي شام نزيكي دمشق هيجاني بيدلين نبي مخابني كوت نابيرة وأمري خوكر يعني عمري بس 16 سال بو وقتها قندي هجاني جيه قومير أذرونشتم ومسونت خوار لبروي مقو أزدفش دوجا تناقر روژا 16 تیرمه سال 1951 da dema ben bu av dedin bir hildweşe mir dikşine nava xwe û mir gran birîndar dibe radikin nexweşxanê lê mir xelas nakin wî li Şamê li keleka kalikê wî mir Bedirxanê mezin da destpêrin axê